ko ke hu fa mo ai tal fata ku do be fa wa tu me hin o tal ngata te fa to mama ka fa hokot mo ta pro kalama kuin I ahoni ko e pat fono ko o ka mo e fa fonga fa le ko e ton ta fitu a Paula piven pikal ma I hen he laine ke fa hokot ki pro kalama ko ni weekend mo kata ko mo be ko u me anga maheni o ku ika ke lava ke fa hokot ko nga he ko fa hokota e pro kalama pe me he holo ko ni ko lo fola I le matua aku I tonga eke e fa fonga ya ko e o ko pure apita internet te to mai tonga ni ka fa taonga pe e lele pe ko ngole le pe lava ke ma fe hoko aki pe mo e fa fonga ke fa hoko te tau proklama fat fono fo o pe me hen ya ke lava ke tau wa usia e proklama ko ni ene pe ko fe fia ke ta le na ki motol ko to pe o ku mo lava mai I kiloton ka mo motol te moto ki mamata mai tau proklama I hau whainga maarie o tatali rei ki motol ki he polokalama pa me whatawang e pe e ongo le rei ia te polokalama ka motol ka pa e o paloparema pa mo katak pe o tohi mai pe whahoko mai pe ke lawa ke whawhinga ke whale rei e paloparema ka ia I ene pe ko whiawhia ki tatali rei e whafafonga palo api ben piukala he laine o whatawang e pe o ku e pivendi malo tamai ahon o ku wongo atu pe ke yongo atu pe ka te koe pe motu mai a hola I nei pe mi hena. Koia. Hange pe na tala atu o ku ki motu mai laine ai whafunga ka o ki mo ki time pe mo ka hanga o te ki whenga pe ke connect pe ki ai ke lava ke hu mai kloton ke tau ka whata ka mo ki time pe mi te tah pe ua ke lava ki whenga ki ai. Solo. E vive ni wongo te tenim? Tai no. Iya. Okay. Vive ni wongo te tenim? Moto pe. Koia. Toni ku o wongo le mai a we te tenim ho rea mi hena. Moto? Io. Koe palapare mai te nimi hoko he ni koe moto koe neti. Ka ko ilo o malo te as me ko signal lo te nimi ka koe mahal ko signal koe fa nga ku to moto ko ia ku moto mai ne tafaki. Ka tau whenga pe ko ngā na hou mai pe he ku. Koe koe mo mamata ma pe ke pe crown ko no ase tu koe te ke fai mau hiki a video heni I le mato pe lo te ke wa o si tu a tu ke me ko te I nga ke mo mamata mai ki ai ko te o fatalai pe mo ana ku na kore na wa ke na mai o fa no te
konga koni ko he Stacy he holo ke whakahoko ake e mahui filimi o ke whai filimi ia ka ku mo e whetutak me koni ke e whakokonga ke whainga maari ke whai polo kalama he au ni pero ki hao e pe hulu atu ke situ atu ki ai ko ngā he koe konga ia ku ai ke whai e mahui ki mea aku whafo ofa ono teu i he ngo whiwhine koe ni ko ngā ke ase proklama ka mou katak pe tau tari pe koi ko ku ilo ko aku sai ku internet he ko si he signal he signal ko mau he ni he tai ni o ku kakato kato pe ku pa ko internet ko lo ku sai ape to pe ku internet ko connection ko fo nga mi tonga tapu ko ia o ku motu mai ko no hinga e o ki motu mai tau lai ne ka ko tu ko internet he ni e foi tu anga ko ia tai ni mi o ko si o ke malo hi apu ka mo ki tai tari pe mo ko nga he ka pa e lava connect ke lava i beta proclama he tai ni to ka pa he ka ke lava pa to ko kai pe ha tai ni o e fo nga ma tai me lava ke fai nga mari ke lava o atu ai e tau proclama ka ko ne tu ia ko pa ampe e lava ke ho mai ko fo nga ke lava i leva tau proclama ko ngai na ka ke lava fo ke e proclama ko si ko nga ko e ke na ha oi ka ko ni ko o si ha po set apu i pe me ai e lava le re pe ta proclama o mo atu me hen ka ki feinga pe mo ke ta
Ke tu ko ni te ke te asimai ko ku ke feinga tu ke whafofonga ku ke mate mai pe ne telefoni. Ko te mahalo na ku kai pe o se maka telefoni pe o ku vai apito pe ne interneti. Ko tu i heta ni mi. Ka tau ki ai bangi min pe nima. Tau ki tai tari pe mua. Ko ngahe na ho mai pe tangata. Ko ye ku fia pe to mo ho mai ki loton ke ka he por kalama ka kono mo ni o ku mahalo ke palpalema pe interneti na mau hao ko ke he wiki ko osi ai na mau tau mai ki tonga pa mau wa mai ki wa uni ai na mau hao ko ia na mau hao ko ia na mau hao pe he ki wa puna lulutai ai na mau mai o tau mai ki wa uni he wiki ko osi i he tabepe ko e pure lulu maha pea ko ahe taha ko ahe ko na e foki ko waka o hao ko ke lava to he ni ai na mau ki monu ia na mau ki to mu a mai ma ho ko ia ta pea to ki hao ko waka pala ma ka ku mo ni be ko ki ta ia mo no ko ki ta na ma lo pito ke ia ta si hoko pala ma ki ai ka ko mau mai ia ko ai na mau mai ia a pure lulu ko si tau mai ki hen na mau no fo hene o kamata fai holo ku me ko na winga mau fo lau mai o ku ka wai me mau ko nga ko ni te ko ni mo
mamata mai pe ke te ko ne holo ko te ke fai ma u interview pe mo u programa pe mana ke fai hen ke hulu o hiki ko nga ke kau documentary ko ai ai ko me fa hoko ka to ape hen ko na ma al pongpongi aneu ki pe ma ki kulupu i le matuan ko ki kulupu ko ni ko ki kulupu ni una fai la langa ko ai u fala ai na mau alo mo konga pe kulupu ko me ko ki fetu pe i heni le matuani kuna fai ai la langa ko ia ko me ko o family pe mani i una ka ko ia ka una i he ki foi turiki ko ia ana mau alu ki he api uta pongpongi a neu ma ke hafe valu o hiki e ngā au e koku nau whai koe ai. E ke me ngā au nau whahoko ai koe kono tā koe ia tā koe loa kau ai o to'o ko koe ai mea koe ko talatala koe he loa kau o skoe pe ai lewa o whahi koe loa kau pe ai o whatete puaka loa kau o ai lewa ia ai o tui o awere ke la ata waki ke moa. Ai na mau hoko atu le matoria ke pe konga o si mo lo ka uia ha o me klasi lo ka ke pe alo e pe alo ko no la langa ko ia o fala alo ke osiko no la langa fala mo ngai ta wala o ku ta nga we ko ta to lu ko wa ka ki ai ko pu nga we la ya pito ai ano hanga ko ni ka fe fine o ta ta pe i le mato an pe mo te fa hinga fe tu pe tongan ke taim go tu wa ke tu ai ko ta wala ke pe ko fala ke ngā ue puke tau tolu koe kai ngā tō ngai muri e u mea koe ia. O ku me lahi ange e tau whae te tore e u ngahi hanga koe birthday koe putu ma ngai mea pehe. O me lahi ange tau ngā ue ki tau tole u kolo whakato ngā i he no ngā ue koe tō ngani. Ko kuhinga ku pēt koe me lahi. E o ku ka pau koe u kolo ai a kwhai he ni ia koe ka pau me ka pau ka putu. Dami ko ai ka koloa, pia ku ai pe u koloa o ai ke fahu, ko koloa ai fahu. Ko ngai putu lahi ko sio ai he fa alu ko fai ta ko i New Zealand. Pia tata te fitu ki Amerika. Ka pau ko me hektanga ai ko fai ke fahu, pau toko nima. Alfo ke lahi taha. O ku hanga he ni hia i muri whakakoloa ko toa me fine lahi o alu whao ke fine sisi taha ko whanau ai kau me hektanga. Ai ko kuhinga ko peko o ku lahi ange hono ngau e ki ta tole koloa whakatonga i muri hono whangau e ki tongani. Kau ngau e whakapoto a ki ta tole tongani ko muri a ku alu peke tai whangatangata. Ka poine ki tala noa. Ko ngā ko alo o sio aneu mi hono ngai lo akau na to pe mono ta lo akau ngai me u proses ko no fai ko ke mau e fala ke toki lama ko ke kakato e fala mo tangutu a fine matu a e fale la langa si fai hono fai ko no la langa ko mea ke time ko una matu wak me ko na mahu inga o ku totonu ke loto ko to ai mahu inga e na whakamore hono tau ke maala ala hono fai kono no talo akau he ki te ai toko tahu pau ke foi kulupu fok kai lava ke nau la langa mo na fai mana ko no la langa ke na wi fo ia he pai pe ni ke na potala noa o nau la langa o ma wai ko ai fala he ka te siat ke ki ai tau fa hanu pe muri nga pe ko hiki leva ai fala he tai ni mio o fiha kana e fa tai mi ko na pa nga pe fiha ka ku ka te sia kita ke ngā ko fai he ngā fai ko me ai no ma wai ai foi ma whaka aho he nau no fo ko me ai no ma wai na totongi ai e ako e nau whanau mo nau totong pas ko ngā wene ka whewhine ma wai ai pu aku whangi ka wenga he lotu mo hape whangi mea o nau whai atu me tongani ko ngā me ai o pua aki. Nga paka ki ngā tai,
to hange ko ma dol kong no foi no sila te alu kita no holo hela mo me te moko ia pe kita pa te hao ngau he ala ka u time si be te hu fare te moko sia ka koeni ko e fainga e ko tonga ni talo to don ke holo dai ni me foi kilo ka mo fulu to don ke holo kilo la ya bito dai ni ka te tu ko to be pa ke fetongo to fala ni to tol ko fa ni ma ka pa te hanga mo fe alu aku mo fa lo me o osfi ka kat ko ya pe fetongi kita to wala ke lahi na te puk nga he pape ke pupuha ia lahi apito i fainga mafana mo vela fonuan ko me fo o ia ka au pe na tu po ke ai tongani na wanga pe he vela ka tambe fo lo de alo ki no foi muri pa nge ki fo o te pa ma to sino ke ea pa ke ale pupuha ka kon fa ka do na ke ka fu me ai fo o ko nga he na wanga pe ai ka ko taimi ka ko ngawe na fa a honi hen pero me fugen hoko he kore mai foka fofonga to ta fitu ke ta proclama ni ta mai ata he honi ke ta proclama he wa se poko dai ko mau ni internet te ta tala noa ta tore ke ngau e ka kai fine i tongani i le matuani ko nga mo ta tari ai para pa e kai ke lava mai fofonga pa mo ka ta kipe kai e to ai pe ta ki foi time ka ko nga fo mo to la lo ton pa ko fia ke fra hoko ate ko nga ko ya ko nga ia o sia te fai hen ona mo ni ko nga we la mo ni fai he kakai fine te sio he nga we na fai hen ke lava ke ma we u kolo fra tonga ko ia o ku lava ke tau fai a ke tau mari mo tau putu mo tau graduation mo ha pe fai nga ka toanga o ta fa fai fra hoko i muri o ku lava le rei ko nga ke fai nga au fai ko ni tau tok sio pe tau tolu i he fihu pe ko fala pe ko ta wala tau tok sio pe tau tolu i ai he taim kakato ai nai ai ange ko tala na ko mana te ko loke ha ko la lang ko loke ha fanki iau ko loke ha wiki api ko te sio ko fanki ki ni ma ko fine matua una wanga hono fusi ko fanki iau mono lalanga ko fanki ta wala ke ma o ai loke ko fanki iau iki apito ko una wosianga apito na tol ki he mea hu ke fa ai ko e mono fusi ke fa ai ko e ke lava ke ma wai ai loke o tau tui ko ke tai nimpo ko me u kasta wala ia ko lava pe ta wala da ni mo o wa fe tolwa fe fa fe ai kelas fo o ia mo kelas ku na lalanga fa ngalo ka ia ku mama na hanga he taha ka fe fine ne ho fa matala mai ka ai fa ngalo ka o ku mai ko ta mai ko ka ko ha ko ka ku lalanga ake fala ko ia ko fala pe ia o ku alu ki he fare tui ta tau pe lo ka ai lalo pe lo ka i olunga ke kelas lo ka i o aya ai me lo ka ta ku se vo lan uri tamai ko lo ka me ya ko o skono nga hi pe mata wa au te ave haka ake fa nga me pe ai ya ha ke o process ke fa ya pe ma ko lo ka lan uri ko fe process ya ku lo ka te sio atu a fe nga pe ai nga fa ya ko ni ke fa kakato ai o process ko ya ko nga ke ko ai se di lo toni mal na ngari pawa na mono ima ai se ke ha uia o fatfo no a honi ko nga he kona ku ma ko tui pe ku e gainga ko ilo pe ku mahalo ku o ku ai pe me ko ke telefoni ku fa mate pe hen ke telefoni ku pa te hu mai be fa fofonga ka go ni ku ki folo mai ni ko ke hu mai fa fofonga ka ko tui pe ku ta ku pal parema te arrange pe time ke tau te lere ta proclama ko pai fa nga mari ko a folaite fo gen ko pong ko ato nak o tagu pero pa ese ata mo tai mi ko heni ko nga ku lere fo ko ma hiki e ma documentary e ma toan ka pa te mo si o he ko fe me eta na ma o ne ku alu o si ko ma hiki ko ma o fa ko ma hiki fala hiki mai fu kata fai na fonu fai na mo alu pe alo okay hake gitu mai mo fu kata niu
ni mata o si ai peo tori peo me mai mo fu kato tava ke tai ni mi ko kamata ke aga no levu e tava ko o si mo ho tava dai ni mi ko te hanga po pe i ha ke o kai ko ke te ha me pipiki hol ho tava dai ni ma mo fu kato tava fo lo a pito ku te o ka foi tava pe mo ai me tahana na whakaheka mai ka tamahe ku I mea ko fruity ka koe whaina. Te ke kai ko whaina ha wheitu. E ka ke meri e te tau me whaina te ke kai re matuani. Koe whaina he ni hange pe ha o kai hafu mirimila suka. E ne mea ko e ne meri e o ku ke he atu. A fio mea ko meri e whaina re matuani. Kakapau ke whema we whaina ba mo doktori mai pe. Ko ke aha waka e wholau atu ki murina he I tise mani. Ko ta u waka ka tau tok wholau ka tau atu me heni I sanuari. Wiki ai pala whaina. O koe pe te aha no ai on. Ke lawa ya alo atu he wakapuna ke lawa. Me pe whai ko no kaipe. Kaipe ke au he. Ofa de lan. Tausa. Pwede kutamai ko padong ko tausa di loton ke. Tausa nga ai na ku ke ngari painga mari ko ke hu mai ko tausa ke hoko ate programa e fofonga ka to ki ka te ma painga mari fofonga pa to ki hu mai tausa e ko na kutamai e ka tama na ngari pau ke hu mai ko tausa mo kata ki pe ku lo pe mo hu mai mo amanaki mai e kona na mo hu mai pe ki loton ka ko ila ia mahalo ku mate ape den telefonia na e ku maha ko tale ne hu mai ki loton mo ma motu tu o tolu pe tu o faa ne motu mai ne neti ka ko sika me taha ku ngari si lakang e neti baba uni he neti tonga tapu ne ko ni o ku malo I fe un apito pe neti a ke lava o tala no atuai ka mo tolu ka gata puto sa kamu mau sai que tau fe unha pe ai kamu hoko atua mo me te toki notice tu pe na unha na ngalo que notice te ma proclama hatani kana ma uhinga pe na tamai fa fonga ko o time lele hatani he wa pe lava mane fanki hopo na fai hopo pe ke lava update ya ka ko lo I mahalo ku aha o ke lava ka sai pe ko ngate wi hendi pe o ku ke aha ku proclama e fa ho ta fe ko ni te i he holo pe ko ni klo fola i he lele ko ni ka I fiaf po ka mortalitari pe ai ka pau te sai ai neti ai apiveni ai fofonga te mate feinga pe ke mate hua to proclama ka pau te notice tu ko he fiafin I he fatfonua pa ke toki hu mai pe ka mai ai ka te no pe talitari he fiafin ko nga ka pau te hu mai fofonga pa matok hua tu o proclama au fat ka modol mo ka mai malo to mo frale mai mo ka tak pe ka gelava ma wa ta mo foi fai na me hen ne ngo la he fai na ka gelava o ma wa me hen na ula ki ha wa he fe o alu ki he ki mala wa puna so to ke ul fai na he ve hala ku o ku mo ho mai pa wa fe ta u ya pa ki ma ku fai na malo na wa lu pe fi ya ta mai he ka ta ma ko fai na hai ko ta o que wilo ka ko wilo be ko fai na be ka kai le matuan pa pa ko ka kai ne a fu na ma o to fai na e hala mala wa puna ka ngofu a pe ya hen ngofu ai ba un ka ba te alu pe ko to ri fai na ha api o be te ka alo to ri o fa marketi ka ya are va ya ka pa te alo to ri ka pa te alu pe ta to ri kai ka hu o mai mo tu au sai pa te ta fo kita alu okay pe ya I le matuan ka kono no taha pe ka pau me pa ke heka mai ki babau ni ka tai me ni ku
o te whakaua kai, Ka mau mea le rei pia mau atu me wawau ne dai ni mi ko fai na pe mo ngai flut ke pe mau ni ko tari pe ke hoko mai ta ngai a Christmas me wa ko ya aku ofat ka modol tau ki tu ko neti ke tali na hu mai fa nga sai de neti ka mate neti aku ya ka ko nga ko ofat ka modol malo mo hu mai ki updated pe ko la ba ke fayat me wawaun tau to ki sio hataimi lava mai fa funga. Kamu no fo malo apito